Tepang, iti tangatan. Tinapalabas, kinasarita ni Miguel ni Toro, nuapay nga impasyar na ni Altea, idinto tadaag pangpangta iti biyag na. Kastaw na iti dandanag ni Amalia, gapo iti kanayon nga iruruar ni Miguel nga palpaliiw, maipanggap kinibong. Iti sabali a bangir, napay ni Billy amang ipasyar kumakyan ni Nena. Iti daytamot lang agundaway, nagawid ni Nena iti lugar da, tapno sa rungkaran na ti amana. Iti may sa arabi, masyan ni Amalia ken ni Altea nga dalatan tinaud-udi iti uneg ti pagtaangan da. Nakaluan ni Altea, gapo iti nalaos a panagyaman na gapo iti maitultulong ni Miguel, ken iti pamilya na ken kuana. Iti may sa lugar, agpalpaliw ni Bong iti sentro ti ili, ket iti saan unay nga dayo, nagsardeng ti motorsiklo ni Miguel. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Tapaw, iti tangatang! Sigurado kay tinakitang Miguel? Wentor, agbati ka dito nang iparking iti motorsiklo. Surot at tinagturungan ni Bong. Pagbayadak iti nangina ti awanan bayin. Aganad ka, Miguel. Apay anang sanay kayo itinaunag na niya. Ay da, jak maawatan ti marikriknak itabalasang ko. Anya ti marikriknam, nana. Kalat-latan adi magsan ti panagriknak, ajak maawatan. Nagtumar kayo ka din iti agas yo para iti high blood? Sabali ti marikriknak balasang ko. Talaga ajak maawatan. Anya? Alam na kayo dyan nakalamay, talamay. Ti awanan bayin. Susurutan nakit din. Kaya muna nga takadyak ang muasyak ti sursurutan na. Sana katumaltalyaw ka nagpadpad lang. Kabisado to'y pagpag na alugan. Paspasak ti magna. Kat aglingid ak adagos. Nasipot magtiwan ang bayin. Nadlaw na asursurutag. Saan basta-basta dahi jataw. Agpatinggak langan dito eh. Ang mga nuliputan nak. Patsak nga dalang iti asidag ni Bong. Siyak ka diti susurutan? Ti ko na mga ta? Kat jak madlaw nga damang sursurot kanya, ha? Nakasagana ti paltog na. Ngam saan apaunaan kan kuana. Sa dino tayo ni Altea, lalaki. Sumbatan na! Jak sungsungpatan. Bastos ka! Pagsalsaludsudan ka! No sa dino tayo ayan ni Altea! Oops! Dahito'y mat! Nakataray adagos ti awanan bayin. Kamatag! Diyos ko, adda ka nalbuong ti paltog iti saan unay nga dayo. Kumusta nga tan ni Miguel? Tinasayaan. Agtalinaod aklaong dito'y ayan tinakaiparkingan ti motorsiklo. Agpagadak no surutak ni Miguel iti ayan na. Nakalisi ti pa ng paltog ko kan kuana. Nasiglat magtilo ko. Agkamang iti kabalbalayan. Iti day tang iskinita ti pagturungak. Kita man numasurutan nakpailan ti awan ang bayin. Nagkamang iti kabalbalayan ni Bong. Amuna ti aramidan na. Delikado ak no surutak pa iti day tang iskinita. Ado ti may raman nga inosente at tawa. No agpinaltok kami. Sana bale. Addan tupay aldaw nga agkita ta, Bong. Kumusta ang tiriknam, nana? Ay nasaya at mutan balasang ko. Nagkalman tirignak. Nasaya at ngarod no kasta. Hanggang rabi imanan. Awan pa ila ang da Miguel Canturo.
Sa di naman nga tan tinapnapananda. Nana. Oh, ada nagsardeng ang motorsiklo iti batog. Simbang po tanda toro kan Miguel. Miguel, agpagkadla ang tibiyag mo iti kastangar aramidam. Diyo kaya't nga dadaka sa mapasama kan ka. Ha? Miguel, umadayo aklangan. Tapno di ka mairaman iti mapaspasama kanyak. Althea, aramidak amin dagitoy, para ken ka. Miguel, Narugyakon. Salakniban ka aging ga iti mauti nga angas ka. apay nga araramidam ti kastoy, Miguel. Gaputa. Gaputaan niya. Gaputa na patag ka kanya. Sikat yamok. Ken, napatig kamat agayem. Gayam. Wan Althea. Naibagakken ka idin dayta. Napatagkan kanya. Miguel, Inarakop nak. Miguel. Agyaman ako, Nay. Althea. Ukas sa munti arakop mo kanya. Awan ti rumbang apagyamanam. Oh my God. Inarakop ni Ma'am Althea ni Miguel. Kat aprusan met ni Miguel tilikod ni Ma'am Althea. Turo. Apay. Anya tikit kita Napakasakit, Kuya Eddie. Nagseselos ako. Siyak lang man tinarakop ni Ma'am Althea. Anya ka din tilablabidam, Turo. Nana, diyak kabalanan ti magit-kita ka. Ah, Diyak kabalanan. Turo! Ay papadam! Mabitlaan! Turo! Ay, pimanaw latan. Nasakitan. Gapo itinakita na apanagin narakop da Miguel kan Althea. Balasan ko. Amo ka din dahito ni Miguel apangedeng mo? Saan, Nana? Diyak kaya't ang mairamraman kayo gapo kanyak. Isu nga umadayoak. Balasan ko. Agsubliak iti mansyon. Iti ayan ni ninong ko. Ang naingat tibilin ni Miguel asaan ka amap-mapan ija mansyon. Agyaman iti panangis sakit na kanyak. Ngamnas kan nga aramidak ti kastoy. Tapno di kay mairaman, Nana. Agsubliak itan iti mansyon. Saan ko ating ngalti pangedeng na, Nana? Ngam agtultuloy lata sa laknibak ni Althea. Barok. Jakayat nga dadakas ang mapasama ken kuan. Kwa. Adda ko madamagaken ka, anak ko. Anya dayta, Nanang. Adda ka din nagkinaawatan nyo ken ni Althea. Ha? Nakitak ngamin ti panagin narakop yo idim alam kalman. Nanang. Song batan nak anak ko. Agayan ayat kayo ka din ken ni Althea. Anya ka din ti bagbagayo, Nanang. Awan ti nagkinaawatan mi kini Althea. Gayem lang ti pangibilbilangan mi ti tunggal maysa. Sigurado ka. Wen, Nanang. Nagirot ngamin ti panangarakop naken ka anak ko. Mom, maragsa ka nak paraken ka. Kayat ko ni Althea aparaken ka. Nanang. Imbagak maten kada kayo. Awan ti sabali kay papananti nakita yo apan naging narakop mi. Anya nga road? Agyamyaman lang kanyak ni Althea, Nanang. Miguel, amok terik na timay sa babae nga agayat. Anya ti kahit yu asawan. Sigurado, agayat ken ka ni Althea.
Anya? Dayta tinadlaw ko kenkwana. Ti babae, nalimod nga adda pa nagkursunada na iti lalaki. Nanang, Kat tinadlaw ko ken ni Altea, napaggas ti panagayat na ken ka. Toro, Apay, anya ti masapul mo kanyak. ne. Apay akastamatan ti tinor ti saritam, gayam. Kagura na kadi. So, Kunakon kat. Kagura na. kinakon kit agaguranak. Oh, apay nga umisum ka. Kasana? Sana may bagay kan kat tinakamisot. Lumakay kay ti kastangar aramidam. Anya, Madadal ti kinatar mo. No nakamisot ka, gayam. di nakman pa sa blogan, Miguel. Apay ka di. Anya ti panggurguram kanyak, gayam. Awan, basta, marurudak, period. Kagura na ka, gapo iti nakita na. Anya nga min tinakita na, nanang. Ti panagin narakop yu ken ni Altea idi na minsan akalman. Anya? Agimon, kayat namut asiguro ti maarakop, anak ko. Una yan ni Toro. Imbagak lang nga roden nga awan ti sa balay kay papanan tinakita yo. Ay, amumot tenday jay agayam mo. Lalaki iti puso na. Agayat iti pada na babae. Sa bagay, Jack mababalaw ni Toro. Napintas ni Altea. Iso nga agayat kan kuana. Nasaya at maam ta nagsublikan dito'y mansyawn. Wanana, ayan ni Ninong. Adda na pananda iti gayim na nga Espanyol ni Don Agustao. Kasta ka di. Un, ma'am, nalabit nga agbayag dapay iti napananda. May panggap sa iti negosyo iti napananda. Nana, Apay, ma'am. nariribok ti biyag ko ita. Ha? Apay anay bagam ti kasta, ma'am. Diyak amunoan niya tinagbasolak iti padag a tao. Ma'am Altea. Agpaggat ti biyag ko. Iso asaan ka basta rumrumuar. Anya. Nakatrang ka ti pagnanaidag. Kung saan pa amabalin nga umyan ijay. Ma'am. Awanan ba inday di abong. Di inggaan. Aging gaan di mapatay. Ay, Diyos ko. Dakal ti utang ko ana imbag anakam ka ni Miguel. Kastamot ten iti inana. Isuda ti nagkamanga kabayatan nga agpaggat ti biyak ko. Demonyaw dayjay alalakay. Apay akayat nakapatayan, ma'am. May salang ti amok arason no apay akas jay ita ni Bong. Anya. Pinaay ko idi ti ayat na kanya. Anya. Day talaang nagrabaw arasawn. Diyak masigurado. No day ti rason, nana. Ma'am Altea. Numalagip mo iday jay naibagakan ka. Nganya, nana. Uray dito'y mansyon. Saan ka anatalgad? Anya. Iso nga agridam ka na imbag, ma'am. Nang runa no adda dito'y ni Ninong Mau. Sige. Aramidak dayta, nana. Napnuan iti burbur siya. Ken naunag apakasaritaan ti adda iti aglawlaw ti mansyon ni Don Braulio, Ma'am Altea. Nakasubli ka magganon dito yung mansyon, Ma'am Altea. Nabayagan di ka nakita. Adadapi mintas ka. Kaya't ko tiyag may sa. Iso apanawan nak dito hardin. Billy. Si Kamat. Kaya't ka lang kumustahan kan kasasarita.
Di mo ko may kaniti sa balya kay papanan, tiya si dagkukan ka. Una yun dahil sinay mo. Ada ka di panikot mo, ma'am? Awan, Ibagam lang kanya. Barang makatulong ang iti parikot mo. please. Leave me alone. Pili. Di na kumamot papanawan, ma'am. Awan matidakas nga ramidakan ka. Di ka kumamakagura kanya. Kaya't kalangan di nga yan, ma'am. Ay, Bilay! Adaywam ni Ma'am Althea! Anya. Apay, apapadaywan ni Rosalia ni Billy. Gagayem, ti uliway na denggem, ti tuloy, ti nobela tayo anapauluan. Tepang, iti tangatang! Tepang, iti tangatang! Inapalabas, sinurot ni Miguel tinagturungan ni Bong, ngam nakadlaw adagos tinaud-udi, nga damang sursurot kan kwa na. Iti day tamit lang agundaway. Kalat a pinaltugan ni Bong ni Miguel ngam saan na napuntaan. Kapoy ti dayta. Nagtaray ni Bong iti kabalbalayan. Saan metten a sinurot ni Miguel tinagturungan ni Bong. Tamangan no adu ti mairaman atat tao. No adda mapasamak a pinaltugan. Iti sa bali a bangir. Saan ang mawatan ni Amalia tirignana no apay akas lamadan danagan daytoy. Dagos met nga inandingay ni Althea. Kabigatan na. Inanakop ni Althea ni Miguel. Gaputag yamyaman daytoy iti aramidon ni Miguel para ken kuana. Iti saan unay nga dayo. Nagimon ni Toro. Gapu iti nakita na apanagin inarakop da Miguel ken Althea. Iti mansyon. Kabayatan akasarsaritan ni Billy ni Althea. Pagamuan. Papapanawan ni Rosalia ni Billy. Itagagayem, tenggan nyo tituloy, tinobela tayo anapauluan. Tepang, iti tangatang! Ibagam lang kanya. Parang makatulong ang iti parikot mo, ma'am. Adaywan nak, Billy. Di na kumamot papanawan, ma'am Althea. Awan matidakas nga ramidakan ka. Di ka kumamakagura kanya, ma'am. Kaya't kalangan di nga yan. Bilay! Adaywam ni Ma'am Althea! Anya. Pangaasay ta adaywam ni Ma'am Althea. Ta sino ka kumamot amang papanaw kanya? Rosalia? Basta, adaywam ni Ma'am Althea. Natangsit ka, bakit? Dita kayon. Agyaman ak na Rosalia. Diyak kayat nga umasidagkan ka day diya lalakay, ma'am. Diyak kayat. Nagsagana kanyak day ta, bakit, Rosalia? Asit gakman. Hoy! Bakit, Rosalia? Nagbastos ka mutan, Bilay. Talagang awan ti respetom iti bakit takas kanyak. Awan pa respetom iti ubing akas kanyak. Anya, Kunamlan asino ka itay anangabog kanyak, Bilay. Diyak kayat nga asit gam ni Ma'am Althea. Iti anya rason? Diyak kayat abastosam. Anya. Awan ti panagtalag ko kun ka. Nasinaw kan nasingpot ni Ma'am Althea. Iso ajak kayat nga damang bastos kun kwa na. Sigurado ka abastusak ni Althea? Wan, awan ti panagtalag ko kun ka. Oh, kasta. Tinong panak. Maminsan pa'y nga awagan nak iti kasta, bakit, Rosalia? Saan lang atong pati maramanam kanyak? Sanak amabutang kan kabilay. Saan ka kabutang nga uray patayon nakitan? Anya. Nangagmaw ti kinunak. Uray patayon nak. Di ka kabutang. Kasta gaya, ma. Billy, di mo kabilan ni Nana Rosalia. Di ta kayo manlangan. Nana, anya tinapasama. Tinong panak ni Bilay, ma'am. Anya. Sanak
amabutan kan kuana. Pulaos, Ma'am Althea. Buisit. Buisit na talaga. Ah, boss! Apa nga, gusbosor ka man ay? Gapo ka ni Bakit Rosalia ababaw na ni Mansion. Ayat, inaramid na dyabakan. Biyangan nakit din nga masitit ko ni Althea. Anya? Kaya't kulang mo't ako mustahin. Gapo ta nagsublin ni Mansion. Nga makibiyang ka din da dyan, Rosalia. Kasano mo yung bili? Naglang-lang ang pailangan kahit saan na mapagtalkan. Anya. Ipagarap laki din ni Bakit Rosalia nga mga no, bastusan ni Althea. May isa ka matay me. Ibagam kit din asaan ang mapagtalkan tilangan. Oh, hudnumat. Maminsan peda ka matang kanyak deta. Paltuga kong taulong. Sige. Agsaw ka ba'y? Talos sukak tibanga-bangam. Jaime Velasco. Bili! Kompirmado! Tiyan niya. May sa kadagiti informanti ni boss, tinaiwalang. Anya. Madama pa ilang ti panagim imbestigar dagiti pulis. Sino man nga tantinang papatay itikadwa tayo. Kadagiti agunda, way katom pa ilang ti matudo a suspect. Ado ti kabusor tayo? Hala. Agsublitan iti nang iparada kiti kotse. Agsublita iti hideout. Wan, bili! Kakadwa. Agridam kayo na imbag. Okay, Pili! May samanin ka na giti kakadwa tayo ng informanti tinaiwalang tibangkay na. Ayaw! Parado nga rin. Isong agalerto kayo. Amangan no at dalang itaglawlaw ti kabusor. Di tayo paunaan kenkwana. Nangagyumat siguro ti bagbagan ni Pili. Agridam! Ken agalerto kayo! Very good! No dagbasak-basak ka sa bali at tao itaglawlaw ti hideout. Patayin nyo na dagos. Why? Patay nyo, Adagos! Nawatan nyo! Makibiyang ka. Ulit-ulitan lang dagiti pagbaga. Salpa ka! Pili, tulungan ka lang ang mangilawlawag ka dagiti kakadwa tayo siya. Agulimag kan! Ay ko. Ala! Agbantay kayo itaglawlaw ti hideout. Darasan nyo! Darasan nyo ano? At titilistan dagiti patay abuyot ni Don Braulio. Kastamatan dagiti kaalyado na. Kat siyempre, apaman ang mapatay ko dagiti adda iti babae na. Isarunok matan apatayan ti panguluan na. Awan sa bali, no di tinaulpit ani Don Braulio. Dakkel ti maibaybayad kanyak dagiti amok. Iso anas kan lang nga ramidag ti amin akabalak. Tapno saan mat amapay kanyak dagiti amok. Utang ko ti biyag ko kadakwada. Agtignayak manen. Kalpasan alinikidar ko ti maysa kadagiti informanti ni Don Braulio. Isarunok met dagiti babaen na iti sugalan. Yak pa'y nadalusan amin to'y dakkel sila'y naglawa kan nagado tinaiwar nga usar ditaw. Ha? Ti atay ti suelo aladawan. Ay, pidutak man kitay. Nay, ladawan mi kadagiti sigud ababao nandito yung mansyawn. Upat kamay nga adda iti daytoy aladawan. Baka ibilangan ditaw ni Amalia agayom kaw. Nana Rosalia? Ha, Ma'am Althea? Anya day taladawan nga igam mo. Ah, ay ko ha. Awan daytoy, ma'am. Mabalin ang makita, Nana. Eh, adtaw, ma'am. Ha?
Di maysa kadagiti adda iti ladawan. Ay, Ni Nana Amalia. ma'am, apay ngay aming mingming ang mutlatan ti ladawan. Ha? Ladawan mi dayta kadagiti sigud ababa unon dito'y mansyon. Siyakla ang tinabat-bati dito iti dayta agrupaw. Nana, manipod kinaubing ko. Itala ang amalaw katanday ti asilet. Uwan, ma'am. Padaldalusan kanyak daytoy asilay ni Don Braulio. Kinapudno na, talon nga aldaw adaldalusak daytoy asilay. Kasta ka di? Daytoy asilay ti quarters iday dagiti baba unon, ma'am. Naglawa. Adamat dua ang nagdadakkel atawa na. Uwan, ma'am. Nana Rosalia, alaag day ti aladawan. Ha? Sigay. Adalataken ka, ma'am. Kukwa mo dayta aladawan. Nagpintas ni Nana Amalia. Nalabit ang balasang pay iti day ti aladawan. Nanggad kayam kas babaonan ni Nana Amalia diti mansyon. Nukas nga rod. Ni Nana Amalia tidakdakamatin iti kanyak. Ni Nana Rosalia agayam na. Awanan ti sabalipay. Ngam asino mat dagiti duwapay nga adda dito'y aladawan. Jak mailasin ita. Gaputa na bayagan diti aladawan. Si bibiyag pa'y nga ta dagiti duwa nga adda dito'y aladawan. Idolin ko dito'y aladawan. Idolin ko. Ma'am Altea, nagtimpla ak iti tsaa para ken ka. Agyaman Nana. Idi sumlatan iti lamiseta. Sige, ma'am. Nana Rosalia, ada ko madamagag kan ka. Anya dayta, ma'am. Tinasayaan. Agtugaw ka pa'y Nana. Ay, uwan, ma'am. Ita, ma'am Altea. Anya ti damagam. Maipanggap iti adda iti day ti alatawan. Ha? Nana, nadakamat mo idi kanyak ti maipapan iti nasingad agayam mo. Asino kadakwada nga adda diti ladawan? Ni Amalia, ma'am. Ti adda iti abay kaw. Asino mat dagiti duwapay a babae ditoy? Da Marcelina ken Leonida. Dualaeng atawan a nagserbi dagita dito'y mansyon. Idin to talimamot atawan tinapalabas. Sakbay apim manaw idin ni Amalia dito'y mansyon. Manipod iti day di apagtang. Diya kun nakita pa'y ni Amalia. Adon atawan tinapalabas. Nana Rosalia. Saan ko maapim manaw tigayam ka? No saan anaulpit ide ni Don Braulio kan kuana? Anya ti kayat mo asawa, Nana? Ay, sa bagay, amin kami ababaunan dito yung mansyon. Kat naglakam iti kinaulpit ni Don Braulio. Basit la akam malimay, kabilan na kami. Anya? Saan laeng anaulpit ni Don Braulio idi kada kami, ma'am? No di kat. Nudikat. Anya, Nana? No di kat. Rinamos na pahitigayam ko, ani Amalia. Anya? Huwag, ma'am. Rinamos ni Don Braulio, ni Amalia agayam ko. Agsasao nga ta itipod no ni Nana Rosalia. Apay nga itala ang ama ka amirisak.
Naimula iti panunot ko ti kinaimbag ni Ninong. Omdasan apang ibasarak ti ladawan. Anangged ni Nana Amalia diti yung mansyon. Gapo iti uniforme na kas babaunan. Ininot ang malawlawaganak. Gapo iti mapaspasamak ita aparikot. Nana Rosalia, agdubot ka, ada pa pananta. Ha? Sa dinaw, ma'am. Basta agrubot ka, napatag ti papananta. Ah, ay sige nga ron, ma'am. Mabitla ang tagpulusak. Orayan kan, Nana. Ay na. Itaayak pa'y lang agdaldalos dito balay. Ay, jak mo't lamal pason. Ay na. Nagado ti mabalin nga ornosan. Dagiti nagmorngan ni Miguel. Ornungok man, talabaak inton malpasak nga agdalos dito balay. Ay, apo, nagabsuunan ti lalabaak. Jakmat maisa parte aglaba. Gapo iti kinaado ti trabahok. Lay, ada nagsardeng akotse ti batog. Kita agmad no asino ti dimtag. Ha, ni Altea ti dimsag iti kotse. Kadwana ni Rosalia. Diyos ko, anya ti aramiden ni Rosalia ditoy. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayem. Ti uliway na denggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Tepang iti talatang. Nobela ni Isagani Yalong Bolyeser. Iti mo direksyon ken musika. Jonar Rebotazo. May sapay asagot kada kayo. Ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Tepang iti talatang.